Kua toka ia John Key te runanga minita hō o te kāwanatanga. Hei tāna kei te aro nui rātou ki ngā kaupapa kawe ia Aotearoa ki Anamata. Engari ko wai mā ngā kanohi Māori kei te whakapiki ake i te reo Māori ki roto i tōna kāwanatanga. Kei a wai hoki ngā kōpaki e hāngai pū ana ki te iwi Māori. Kei a Jasmine Pearson, ngā whakamahuki. Kua māro tāna tautoko hei whakatū i te kāwanatanga hou. Ko te mahi nāianei he whakarārangi mai i ana minita hou. There are a number of people who've done a great job over the last 3 years and this was the opportunity to freshen that up. Kei a Hekia Parata te Wikitoria nui i te rānei, kei te piki ake ia ki te tūranga tuawhitu o te runanga minita. Mana te kaupapa nui o te mātauranga e kōkiri. Kei aia hoki te pōtai mō ngā take moutere. I think she's going to be a stellar Minister of Education and I think she'll make great gains in that area. Aha kua i makere ia Paula Bennett te tūru o Waitākere, kua whiwhi tūru hou ia ki te pai o mua i roto i te whare pāremata. Ka noho tonu ia hei minita take toko i te ora, engari kua tukuna te wāhanga mahi kia Stephen Joyce, rāua ko tare ana tūria. It was nothing to do with her performance, but it was about where we saw the logical split. Nō reira, e rua te kau mā waru ngā minita ka noho ki te tepu runanga, toko rua ka noho ki waho. Nā te wehenga o Georgina te Heuheu, kua riro ia Chris Finlayson, te tūranga tuarua mō ngā take Māori. I was absolutely delighted. The crossover between treaty negotiations and that portfolio is great. I'm awfully fond of Peter Sharples and I'm very much looking forward to working with them. Kei a Anne Dolly te mana i nāianei mo te tari o te ara Poutama me ngā pirihimana. Kua heke iho hoki ia i ngā tūru o mua. Jasmine Pearson, Te Kare.